AMC a ep2 polten AMC chungchanga thudik tok lo an theder ni a soin rural line press release an ron siama thilni na takzok shat lo awangin AMC sarkari hi dem mai alo hle ni a soin mipuiteri ru dik lo taka shwai koi theitil theder chungchanga thudik puan chhuana nei achul thu an soi AMC a ep2 party ten rural line MNF an mo pu na hi thubel chian dol lo ni a soin mipuiten thudik sok an shat theinana press release hi siam an ni thu an soibok an thu chhuwa chu ilongai thlang u tunaya AMC chungchanga thudik tok lo theder ani hi poi kan ti hle a ani na takshat lo awangin aizol ko pui in real bona atana constitutional body changkai tak AMC handem na atokin noksak ang hialangai na mi pui ro a tu theidon ani chu wangin mi pui te ro dik lo taka shwai koi theitil theder chungchanga hian nang ma ni press medical sang hian thudik puan chwa chulta ani AMC a ep2 polten rural line MNF te an pumo na te hi thubel chan dol lo ani a ward number 19 by election lo om tura MNF chu chakngei dona an shat awanga mi puite ro dinwal thei tura an malak na pakhat ani ti hi kan shat apoi mo khop mai pakhat na house BOC palzut ni a sai chungchang house te thil kan pasa ti hlotlin omlova house omna ti borban na kan ngaya house word fund kan han pasa tun thlengin mukim lo te po kan la nei ani hanti te hi thil sha lo wang liao liao ani a BOC thutlok na hi ti hlotlin zel ani a sumle hun adu awanga ti hlotlin ngal mei theilo pani khat choi wonga soi chwa ani mel central atanga sum kan don tur state sarkarin ati khotlai awanga word fund sem theilo tlem zong ti lo chu word fund hi release fek ani to word fund chungchang ni kumsang ni somni le pathum changa sang ni le somni le pali khan budget a word fund atan cheng noi jasari le somruk da ani a funding source turin hetyang hian ro man na siam ani untied fund first installment sang ni somni le pani changa somni le pathum cheng noi somkwa le panga central sarkar in state sarkar apek ni hi ni somni le panga thali sang ni somni le pathum ani a state sarkar changa AMC in adon ni hi ni thlanga sang ni somni le pathum ni in word fund sanction ni hi ni khatlaruk sang ni le somni pathum ani untied fund second installment sang ni somni le pani achanga sang ni le somni pathum hi cheng noi somkwa le panga ni in central sarkar in state sarkar apek ni hini som thla som sang ni somni le pathum ani a state sarkar changa AMC na don ni hini som pani thla som pani sang ni le somni le pathum ani word fund sanction ni hini som pani thla khat sang ni le somni le pathum ani untied fund first installment sang ni somni pathum changa sang ni somni le pali hi cheng noi sak somkwa le panga ani a central sarkar in state sarkar apek ni hini ruk thlanga sang ni le somni le pathum ni in state sarkar changa AMC na don ni hini som pakhat tharuk sang ni le somni le pali ani a word fund hi sanction ala ni lawa file akal mek ani untied fund second installment sang ni le somni le pathum changa sang ni somni pali hi cheng noi somkwa le panga ni in sumdun ani lo awangin kum sang ni le somni le pathum changa sang ni somni le pali chhungin pek chwa man ani talau ani accumulated fund sang ni somni le pan ni achanga sang ni le somni le pathum hi cheng noi somkwa panga ni in word fund sanction ni hi ni somni le pathum tharuk sang ni le somni le pathum ani a property tax sang ni somni le pathum changa sang ni le somni pali hi cheng noi sajani somra le panga ni in word fund sanction ni hi ni somni le pani thlani sang ni somni le pali ani a awa in cheng noi jasari somruk ani achunga tarlan ang khan I will be grant p ka hian central sum release sa hi state sarkar in AMC arun transfer vele a rang thei ang bera sanction ngal chin ani a I will be grant hi PFMS kaltlanga man na pek chwa angai awangin sum kan don lo chu pek chwa ngot thei ani lo word fund tan hian party thlar lovin in ang tlang vekin MLF fund ang dewin in zal veka pek chwa chin ani emergency response vehicle leichungchang opposition corporator 10 house road na anron siam po AMC subject disaster chungchanga tel lo
atel lo chung hian arot tu ngai poimo na awangin pompui ani a alei na tur sum po tun financial year hian da ani to nge ani pani na property tax man na chungchang January ni somni le pariat sangni le som paruka AMC Board of Councillors meeting chuan property tax hi tho tu mi puite tan changkai taka man let ani theina roman na siama hetiang hi essential public utility mi pui van tlang ma mo poi mo zwal tui in tur hrisel na in kalpo na le in biak po na street light sia drup na thleng theilaka in ven na le atwar tem chomdol na angchi le na poi mo bik ata na sum mu zong za zela somriat tal mantur ani BOC meeting tutluk na hian corporator kaltlanga property tax hi semchwa turti omlava amero chu party ruling indu sakbik na omlavin corporator ward fana sem ani china in angtlang veka corporator ten kandon chu kanward chunga local council tenen aman na turialin mi puiwan tlang tan man ani chin ani local council in property tax akhon achanga zazela panga hi local council a peklet le ni in adang zazela som panga hi AMC administrative cost atan pek ani bok man ani a abak zong zazela somria thi wan tlang na tho nan man chin ani kumsang ni somni le pathum changa sang ni le somni pali chunga property tax klingkhom cheng noi zaruk achanga zazela somriat cheng noi zali le somriat hi mipui wan tlang mo poimo zwal tho nan changkai taka man ani a cheng noi zali le somria jinga noi zani somria le panga hi corporator zong ne na cheng noi som panga chevin pek ani a adang cheng noi za som kwale panga hi AMC office achangin semchwa thung ani a asset puitling tak AMC multi complex equal south sakna atan property tax achangin cheng noi za somruk pali point panga man ani property tax corporator ten mani du dana mangzo vek mai lovin engemoza thi public assets siamnan mancha kan ti a property tax klingkhom achanga cheng noi za somkwale panga manna house na shat puilo anga ep to corporator ten thu an the dar hi thu diklau ani a summan na hi revised estimate a tarlan vek ni in BOC in kan pass ani aman na kim changpo en mai thei a omreng laya hetianga malak ani hi achalo em ani eptulam hian property tax mi pui tho khom hi insemzo veka mani kutsala khoile manral hi anla thalel viau zok emni ang pathumna chengvei bel somthum chuang diklo tak man chungchang kumthum kal ta chungin chengvei bel somthum chuang party indu saknan semni in thu theder ani a eizol khopui cheina atana kumthum chunga vei bel somthum chukum khata chengvei bel som vel ani a aizol khopui chunga local council somra le panga in angtlangin semdar ta ila veng khatin cheng noi som pani velin an chang thei chok ti na ani party indu sakna ti a han soivak mai hi adiklem lawani atlang puin na hi proposal fel taksiamin man ani a ai local council chunga mi puite mammo shang lo thei lawa tho ngai omchin awangin AMC sum zong hi assets lian tham siamna na man vek arem lo ani AMC sarkar sum te hi du a elected ten an man ngot thei ani lo official ten uluk taka anti fel no a manchin ani bungrole ani don pu in municipal commissioner kai shwaina purchase committee in an passport achul chin ani adu tan AMC summan na te hi chiang takin documents mu thein omveka engkim RTI manga zo fe theini ani lain thudik tok lo manga intir the na hi thlengnun to lo se kan du takzet ani palina roadling thil siam AMC chuan asum nei ang te changkai taka mana hullo la omzel tur atana mi puite changkai pui thei tur roadling asset siam adua thei to pa ma la in hetiang hian mi puite tan roadling asiam mekani anwaya hian AMC in assets lian thama asiam zo to le asiam mek te tarlan ani pakhatna AMC multi complex equal south pani na eco park zonuam pathumna eco park ailong
palina Plastic Waste Management Center, pangana Solid Waste Management Center, parukna AMC Plaza, Bongkon, pasarina AMC Sport Complex, Bongkon, pariadna AMC City Bus Terminal, Zemabok, pakwana Thakthing Market Approach Road, palina Dorhon Insak Leilai Dil Hun Chung Rei Chungchang, AMC Thoktu Te Pumona Ang Ziazanga Permit Pek Chwa Amuang, Di A Theder Anihi, AMC Ta Na Ngai Tua Na An Sen Lau Ziale, AMC Na To Kalmang An Sha Lau Zia Tar Lang Tu Mai Ania, Building Leilai Permit Te Hi Mi Pui Tan Ahimem, AMC Dan An Zo Mem Ti Te Uluk Taka Endik Ani Nuwa Pek Chwa Chin Ani. Mipuitan ahim le him lau ngai tua lau le dan zo mu mal lawa cho tong pong pek chwa mai tur ani lo hetia nga thu bel chan do lo an the dar ma hian AMC kalpung le din mun te zer chiangin thoktu te in dei lo zia te mu pui phave sela chuan hetiang thu hi an the dar arin om lo hle zok ani AMC a hian officer pakwa che an oma Gazetted Sanction Post som nile pali lai aruak ani tin Enforcement Inspector pathum che an ombok Technical Sanction Post achanga zazel somli le pathum chau no kha ani a chu wangin thoktu in dei lo na hi anasa hle heng post te hi no kha turin sarkara dil na thlen mek ani a tin state sarkara post sam bel dil mek ani bok heti lai hian thoktu te du khoblo na hoi zonga mipui te fui por hi a chalo hle ani heti chung hian rang takin phalna pek chwa ani china sub license pay to documents a fill fai chuan car khat chung te in pek chwa man ani chen atnoya hian phalna pek chwa to dan tarlan ani pakhatna building permit in sak phalna june ni som nile pariat sang nile som pariat achanga vo inni thlengin singkhat sangthum zariat somriat le pakhat patni na SD and SM permit leilai phalna December ni somthum sangni somni le pakhat achanga vo inni thlengin sangli zani le somthum pathum pek chwa ania sub license January ni somthum sangni sompali achanga vo inni thlengin singkhat sangsari zanga somra le pakhat pek chwa ani dil hun chung rei san dil tu ten anchor technical person engineer architect geologist le adangte AMC staff ni lo ponlam achanga in register anroi te hian AMC a dil na an thelu sakma in thil chul shang buai puinan hun rei tak an mang china AMC a dil na lut ngal a nga yin hun du rei anga ngai na a om chen patni na dil na don ani nuwa po documents kim lo fill file lo awangin thon let ani fo chen pathum na technical person zinga regulation kal emo zon fam kim lo emo a joing thelut an tam chin hle a siam chaturin voitam tak thon let ani chen chu wangin exam kal tlang chawa technical person te registration ti tura ma lak mek ani palina Ronsiam chale tura ti te hi technical person chen khat chuan ron bo zui mai lavin anti khomwang vele chin bok pangana azol mun tam zok hi mun himlo very high hazard zone ani a heng mun te hi permit nei thei turin AMC Geological Review Board kaltlangin amuna uluk taka zirchan phot ngai ani dil parukna dil tu tamzok hian inma khwalavin phalna nei lavin na tho chandona dil na kan the luta furlai leilai khaplaya dil na lut a ommu mal lawin chalaya hian dil na hi alo lut khom vak chin ani pasari na VIP chen khatin ngai poimo tam tak anron thlen china hei hian dil na chen khat atimuang ve bok chin pangana durtlang konga leilai chungchang durtlang kong chawa leilai chungchang a hian adik adok po thlova AMC beina om fo mai awangin ani na puan chwa achulta ani tin helai muna PH zodin sange zotlang aizolin lei alai chungchanga hian a phena aizol mayor om anga soi hi thudik lo hulhwal ani pakhanna helai mun hi protected area huam chung ani lova protected area sector 1 le sector 2 in kara ani pani na leilai dil na hi SD and SM regulation in aphut angin independent body Geological Review
board GRB in Indika phalna pek RMT ani GRB member te hi leilung chungchanga thiamna bik nei AMC pon lammi vek anni chu wangin an thutluk na a AMC enroll ngai lova enroll theilo bok ani PH Zaudin sang hian bong kon dur tlang ro thaf long chak petrol pump tur leilai hi ni somni le pali thali sang ni somni pathum khan AMC a adila amuna AMC chuan enfe in GRB thutluk na siam tura ada ani palina GRB meeting voice somthum pakhat na le voice somthum le pani na in uluk takin angai to a retaining structures hazok tuang turin adil tu hi asia tirani tichuan adil na hi GRB meeting voice somthum le pathum na ni somthum le pakhat mei sang ni le somni le pathuma approve ani a nithum July sang ni le somni le pathum khan phalna permission pek ani pangana PH Zaudin sang hi kum sang ni le som pasari dei to khan leilai phalna Directorate of Geology and Mineral Resource Directorate of Geology and Mining nita achanga alo mu to ani parukna District Magistrate Aizol achangin no objection certificate NOC anaya pasari na HQ 74 RCC GREF nen achangin right of way kongkam man phalna hi anei bok ani pariadna AMC in nisom nile pakwa October sang nile som nile pakhat achanga AMC site development and slope modification regulation sang nile som pasari amantak awangin dil na shan arun siam le chawzok ani in sakle leilai kunga nasatakin dan anga malak ani a AMC official te po an ha ani ti kan shat pui a chle hetiang kara mi lulul fal claim te tu te emo awanga AMC dem vak mai zel hi adik ber angem state dang a anti dan kan soi ang hian khongle khau takin AMC han rorel na kalpui ve tak ta sela mi puin kan zawangem mizaw mi pui te tan a chaberangem mi pui ten ingai to ang parukna incinerator chungchang solid waste management center tuiriala incinerator hi state sarkar wa manle sumin lei ani a jalran kalpui mek ni in aman pek chwalo po cheng noi somni le paruk sang sari le zariat alo oma atho dan tur anga atho huna chau heng poisa hi pek chwa ani don ani tuna hian incinerator hian atho dan tura ngai athok theiri lawa shat ani awangin company lamte siam chaturin shil anni to a anni lampo hian malak an tum mek thu lekha an ron thon to ani incinerator supply turin tender mangin MSAG Smart Logic Indian Private Limited Hyderabad thanchwa ani a agreement mumal takziakin supply tier ani thanfel ani ma incorporator tele official ten amuna an enfe thlap ani tuna hen operator training chuak an la omlo awangin a enkol dan tur le ani dan tur angin alakal theilawa pollution control board achanga phalna mu alani lo awangin kol hi man thei alani lo ani commission thei ani huna training mumal takkal puya tutang achanga training chuak ten an enkol thei huna chuan changkai takle mumal takin na athok thei tura ngai ani AMC le company ayo in jail atana an enchina result changchoya incinerator hi thok chathei lawanga soi ani boka hi enchina result mai ani ti shat achale bok ani pasarina municipal commissioner le joint municipal commissioner arwala son chungchang Mizoram sarkar in AMC akan how to lu pani municipal commissioner le joint municipal commissioner te arwala ason chuak hi achalo takzeta sarkar convention kalphung po ani law ani AMC na thona konga le aizol mi puitan hung chalo tak anei theidon ani hetianga arwala AMC how to lu pani lak chwa ani tur hi kan du lo hle a state sarkar hen ngei to anun le se kan du a kan phut bok ani